Ni kwatia mwendo museisia wende kwitha kio cha kuchende kwitha kicha kwaila na cha kwende sevani Mutongo TV ngwatani wa mukamba kalifu nthini wa kilungu cha keli cha uyane uyatuma kwa field tuka banthini nikenda indi wisethia wasisia biasala fulani ukuna wao na ende no mana ende na ku undu walete mabiasala like Mike bathukani ala tutatinia generally undo walete kwikane kana ne wisethia biasala kunwenda kwaila na mubuko wako niwethe na mbesa matuko ndheneta wa Steven Mwama nikilungu cha uyane uya ni na mutaalamu studio chuma kitheli unetwanena ni sema ndo ma employee na employer relationship kwa kikamba bosi na mundu la wandikitwe mailete kwikalata atwa sema ndo ma training alito train wata ibinda nela ingine kanene wisethia onthe nimetha mindete ngale kwa mwe kalivu nthini wa kilungu watinda natinda neza bwana mwema na kwa ni sawa kwa say hi to mzee wakwa ina okethia karibu ingi kilunguni kiki tu chawe ane ya masitano ala Samuel Mutuku ni karibu tutamba nyemwe you last week netwa sisi maondo ma training unotonda kwikia knowledge to employee waku ni kana usithinyo nthini mwathi bamwe peke ndo kitha ki muhimu muno nthini wa setup yoyote ya we na ndo ntheme ku interact ta communication. Yes. Yue pensia sike bodhukani sia communication undu employer na employee bosi na wala wandikitwe mailete kutumia unaona hata kuyuma tumemo sometimes pia kuna wasimu pia kutumia email pe specific kwa for example ila monene ya kind official pe specific communication ila mailete kutumia we relate na muthukumi waku oi bosi pia nzia ila agreeable ila mpitikilithie sia communicate na ngine kutegemea na setup ya biashara wako ndukembe no biashara no munini na nengi utumia we too official so enda nyona kiwango chako undu pia zindula wasomie we ya biashara communicate ya wao ndu thia wona we no ndukani mwe we tacha hii na niwe wandikiye muthukumi waku memo nani ukule tutonyo balance yata okesethia ne to relate nesa lakini too official ndu setup mingi no sethia ne too official we kuna simu check your mail sisi ya mail ni lecha tutona kubalance yata ina kuitegemea na setup kindu chambe kembe ni company pa mails pa nduza kwa avoid mails ondo that is no onzi ya peke yake madona ku relate na ku communicate ya every now and then nondo with ya kembe ni biashara tu manage from a certain headquarter ndui na boss wako mane bakube ni balabe mba structure ogere pe CEO pe manager baka pa yandi na kuina branches tofauti so boss ndaka uma from one area at another area na benzi anzio muno ya communicate with ya na ila iboni mails ndo ambia utume wa balua sia nzio na sia kwebinda yatene so hii ni ile ita technology technology yu bale bikite yu tibinda ya balua na nzio lakini balua muno ni mbeta mbirukene binda even though balua or you know very important ondu kembe ni we the ndo perform nesa na peke ndo kuendeka we commit muno ndo commit katika email we commit katika balua andika official letter we andika 1 2 3 kana kembe ndo kwenda request no request through email kana through balua na ndo thia nowadays with ya no scan ndo to mana poster na utu mwana poster na itu mwana poster nini matukwa lakini utu no scan ya boss wako akapikiwa balawe obiatala muni nikembe setup yibo umuntu onamba mu communicate yao through simu kakonyo kuzimu na mukaeleano ndo mukwenda kueleano kwa kunge with ya ma create ye or WhatsApp group umuntu no kwa communicate ya through katika WhatsApp lakini zimba na limitations ndo sisi mo ya mundu balaji ndosika na network ndosika na credit ndosika na bundles ya kwebwa somie kio mutomiye unless wembo mwikia bundles wembo mwikia credit na wembo muwete simu ondo ndona kwambia ukotetia mundu kumeneki utekwa simu yakwa na simu zino wa watho ya na wekia credit no ile ndo ndio mali ni ndo ile mutetia izu tiyethiko really you can buy simu yawe yani utekwoza yundu wa mwandikia osa simu buwe na right ya mutaje lakini simu ila yake ya kuoko hiyo na right ya kwoza kana kwa makosa nangi na no yake na no wiki ya credit na wiki ya bundles pound kwa sababu serious
Ni vuni serious. Ndwali rote to nunda kulea kwa simu yako. Ndwali zote ziti muthuku. Ata utho wewe. Ate umuthowe. Nundu no muya ningoza simu ina nge mundu ungi. Withia no kosa kalisia. Na kukembe watho iwe simu sija watho iwe nundu acha ukitumikiru withia ivo. Indi yu baba angikembe ena simu yake na kukena simu yaku. Pau ni laita wa mutual relationship. Ukethia ni mwedikile nilete ka communicate yao na mwekala na tianesa. So communication itegemea na level ya na standard ya biashara wako. Na huo mwena umeseti ya kemba ni company emails is a must. Kemba ni hotelini ni mundu nde na masaa maingi mausisi ya emails na mundu wa ile ba. Yes. Na ni kule kwa woni wako. Pe ama utandithia kana makampuni kana ndo matumia email na memo ku intimidate employees. Ukesethia we kalanga ni wakiweka memo kana ukesethia mundu tayari en attention no kukia kwikondo kana chao ewe ka memo niko kana email ni yoka pendo matumia isi ku intimidate employees sio boito mewa lakini ndo intimidate wa etengemea mwambeisi ba na thimo pikete ba ono ndo intimidate wa mana we intimidate wa according to kila mwegwanie ni mwegwanie performance kembe ama sama ilio na ukapika yani sasa na so na ndegwa ndo napika sana usialite ibu ndu avoid memo kan ndu avoid kutumiwa walwa wa kwewa nduneka 1 2 3 bai mundu kilo uambia ku intimidate mana kana ambia ku threaten mana no mpaka pembe basics u intimidate waneke ne uyani ukawe mumile ne uyani ukawe musele kana we ndu kwikondo wailete ni ukule bai ndo mumenda create environment ya tension we say there ndo ala mandiki to tayari nimekwewa yani peka environment ke bandu nike ndawe say there no kia andika ka environment ka fear na tension kana mu we manager ne kende cha muthe boss izuni nzianzo kuya manage na ndi saingi mapinda mangi ndi etae matunda masio so tumeanzia nzio ya manage imbe we open katika ando mako umatabie pendeka 1 2 3 na wae maika ki ukatumiwa email ilio nona so ila wikwata email izu nondo nakundu ka kicha ilite izuti intimidation lakini nekenda nduka create environment with the one ke nuya boss nuya wale ko na bane ngo babuta mundu bane ngo buta metokindu nange yiwe mbuta naye kata but pressure ni nzeo katika we pressure ndo avoid pressure ndo avoid ngule pressure kwiki ando pressure ni nzemo ya management ni nzemo ya management nikenda with the ni function ya ni function ya niki mundu under pressure no thukumanesa pala mundu tulete nesa beautiful walete ku deliver nesa no tulia muno ka create indicator wa comfort zone okay there you kona to kawaida no why more perform ndo kolwa woko sasa na ndo kolwa lakini bala pe pressure ndo pa uno ngeto target lazima u deliver moyo withela kiwango kianona so kila mtu na ndo moyo na ni lazima kila mtu nokakula kwa ufikite hapa tunationa by 1 week tunatija with ya ufikite halfway second week to the with the way 3 quarters ni kana tupika out tumende so those pressures are good and ku keep you on toes na wembe we diversify akili yako na ile like 1 2 3 kana ni ifikie kiwango kia na pia naona ngawa targets why more bikia bana obutwa nange we ba utivitisho utivitisho azu management na nomba kati perform nyokulia pressure nikindu mundu asomethwa isomea management kana nikindu mundu wase yakuyulu ndo environment industry ile pressure na kisoma wana ni chose ya wakuyulu kama na pressure ile hata yuwaile wale obiki yaba kiwango kiba pressure so ni lani hawa okay na yitu nene ya communication ye pe undu pe andwano makuni ando kelele ukesethia muthukumi ona mbosi alika ewa yani ewa ngo yake yundi so tule ukesethia mundu zuni umangiwe no koniwe kelele kindu kiu ni chailite kwa mbosi aikonea employee wake woka mala mangi no tonoko kethia pe kindu kitane kondu yalite kwikwa na hithi thia ni poor management ya mwene wia kana ni poor supervision ya mwene wia ndo alitoko ni ya mundu kelele mwito mukule kindu kinki ele kwikwa akemia kwikwa nundu wa chao ni witite wethi ya akikwe kana no tomethia mundu ina burden bingi na ndane so pikia bo no kuisa kwika so kelele ti nzianzio ya manenji wia ni nzianzio ya ufukuza muthukumi waku na ya demoralize muthukumi waku akewa bala batailite
na environment yesu ndi sa ku create kutuma aende na thukumanesa na kila kiko affectiwa at the end of the day ni biashara wako na you employee they are in that situation ya akona simu for example andike to bandu saloon ni kana kinyuzi ni akona simu amba kumwa kana ambone na hii the situation ya mudhamboso elete kwekata manda ni chao kila kitu bosi wako kumanga mudhamboso nadhani nature yake we enda ku manage you can bane nature yake no muzoya agembo ile ukama na yunako ni wasimu alo yambe no kuhumwa so you kama na mundu zwa ile wa mwelewa ilio na as long as at the end of the day kembande ukumbia no kukuiba at the end of the day kembande ndio kuma pepe kuma kutapetukwa palapa tapetukwa pale topetukwa lakini pia ndo mama ilio na tio sio lakini sometimes tu mali ya ilio but ndukaumangea thukumaku ndukaume bosi yaku kuikemba na that argument ikala in nesa mwele nesa mo communicate nesa nenda baba ke na ndo set standard na orders na ila isitwa terms and conditions wapika kwacha kindu chambe mukeka haki chakeli mukeka haki chakatatu mukeka haki chakana mukeka haki uethi yake kike ni wa set ye consequences lazima zikateki hawa we mbwa utana wapika we ane saili ndukalike we ane weisho kayu it is obvious kembandu na kitumikiani lakini mwaya maika kiuni bobe fikia ubo kunene ya kelele na even ona kelele osunu utona utuma mundu with at least yeso kwatwa depression na yeso kola kuthukuma kundu kwonde na thukuma oso ya muthembo with ya nao awana maiko na we serious no to is the other side you ukese the nake you umundu no andikitwe no one na nai ndakea na sometimes communication ndebo ndo ona simu ndai kwenda kosa ndai kwikata nake you the employee no bwana we muya enuke balono mia yokabu ndena right ya ikalaba nanki ne wa mweleze bailo nena wata tusioko ba katika basics katika uimekitha interview no wa mutabisie mode of communication katika uya waku sangi bandika wa memo woka ba uka address it na papa tumia wa language na patumia wa language no na lazima kembe Kizungu Kiswahili papa imatusi kwa communicate these etiquettes ni society ya baba so kembande kwa ati those etiquettes mundu nda katika ula mwandikanie ne wapetukana hawo na pa yet na kembo mwandikanie wapetukana aki ukavutwa then ndina option munenge beke ndukita wa warning mbo munanga warning na uisekana kupinduka no mutabia munenge warning nge yakeli uonekana kupinduka kembanda upinduka warning yakatatu jembe ane kutaminatiwa indi weno kenondo yu ndu mwakate waitu ndo alama itu mayekao ne movia muno ndo akuka karibu sana nona ntukosa kwenda kwipi ndangi ukiti mwenda museise ne kilungu cha uya ne uya mutongo TV ngwatano ya mukamba kilungu cha kele neto asisi ya maundu ma communication tuisisi ya ondo bosi na ulawa ndikito mali tewe kala ondo mali tewe Uneenan'ya kana communication nesa wa Steven Mwema kilungu ne cha dhala chumwa ne chokita neto koma na tunana nese maundu make wathokane kwao yuti wanesa